This fight is 3 rounds in the lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. He has a professional MMA record of 16 wins and 3 losses. Tonight, he is making his bare-knuckle boxing debut. He stands at 180 centimeters tall and weighed in at 72.9 kilograms. Fighting out of Podgorica, Montenegro, Miloš Janičić, Podgorica, Crna Gora, plavi ugao. And his opponent fighting out of the red corner. He has a professional record of 7 wins and 2 losses. He is also making his bare-knuckle boxing debut. He stands at 185 centimeters tall and weighed in at 72.8 kilograms. Fighting out of Sombor, Serbia, Ognjen Dimić! Ognjen Dimić, Sombor, Srbija. Crveni ugao. Izuzetno fizički spremno deluju i Miloš i Ognjen. Vjerujem da imamo pravi vatromet pred nama u... Pa, sudeći po stare down, čeka nas sedmoj borbi opasna borba. Revenge manifestacije. Sve je spremno. Čekamo samo... Sedma borba večeri, druga borba po bare knuckle boxing pravilima i počinjemo. Co-main event upravo počinje, kategorija do 73 kg. Dimić pokušava da zauzme sredinu borilišta, sada Janičić to čini. Oprezni jedan i drugi na samom startu. Pokazuju poštovanje jedan prema drugom. A generalno svesni da jedan udarac generalno ovde može da promeni sve u Bernaklu, naravno. Vidimo... Sad ovde ostaje MMA jednom i drugom, vidimo u krvi za malo pokušaj rušenja sad. Međutim, reći je zaista o 2 MMA borca koje rade borbu po bare knuckle boxing pravilima. Trebali je prošle godine ili pretpošle da ih gledamo u borbi po MMA pravilima. Dobar prednji direkt u telo. Dimića, da, dobro pogađa Ognjen Dimić. Vidi se ta postura. Još je to ispitivanje snaga u neku ruku. Odličan sada prednji direkt Miloša Janičića i borac koji je šomen, koji voli da provocira. Vidjet ćemo da li će nasesti na to Dimić, to je ono upravo što Janičić i želi. Oprezni na samom kraju, ide ovde desni preko ruke. Dobra kontra i napad za Ognjena Dimića. Gotova prva runda. Gotova prva runda. Runda ispitivanja, možemo slobodno reći. Mislim, verujem da nismo videli po meni prilično izjednačena prva runda. Pokušao tim širokim, vidimo Dimić u telo, onda onaj sjajan prednji direkt Janičića. Nakon toga dobra kontra, međutim izbjegao je to Janičić, Dimić napao. Oprezni, zaista kažem, u prvoj rundi jedan i drugi. A vidi se malo razlika, vidi se da Dimić baš iz boksa i kickboksa, vidi se ta postura. Kako drži gard. Zaista 2 kvalitetna borca, vidimo školovani izuzetno kada je borba na nogama u pitanju. Zaista bare knuckle borba pa najviše klase, mogu slobodno reći. Druga runda. Već je nešto agresivnije Dimić. Pogodio onaj desni, čini mi se.
Evo ga dobar prednji direkt Janičića. Da pogađa Janičić prednjim direktom. Da Janičić čeka kontru. Izvinjam se, budući da je Dimić izuzetno agresivan kada krene prema napred. Dobro je sada kontrira Dimić, međutim Janičić dobar levi kroš. Dobra kontra. Vidi se da je malo uzdrman sada. Da, pogodio je odlično Janičić. Da, treba će ovde vremena da se oporavi od ovog udarca Dimić. Još jedan prednji direkt. Sjajno da ovde je propustio Janičić. Napred Dimić ponovo izbegava Janičić. Odlično ceni distancu, odlično tokom cele borbe. Sada pokušava ponovo Dimić u telo. Izuzetno opušten Miloš Janičić. Kače on sad ovaj levi preko ruke, međutim nije pogodio Dimić i gotova i druga runda. Gotova druga runda, zaista sjajna ona kontra Janičić. Iako je u prvi mah odlično krenuo Dimić i to iskoristio Janičić. Prvi mah mi se činilo da je Dimić dobro pogodio. Međutim, Janičić odličan tim krošeom. Međutim, vidi se da je reč o iskusnim borcima koji ne bacaju previše udaraca, jednostavno pokazuju jedan i drugi da poštuju ono što protivnik ima da ponudi. Vidimo ovde onaj napad Dimića, pokušao desnom rukom za dlaku i izbegao Janičić neke od tih napada. Vidimo dobro pogodio Dimić u telo, ali odlična kontra u glavu Janičića. To je ono što je obeležilo tu drugu rundu. Dalje treba vremena da se oporavi ovde Dimić. Te desne, videli smo koliko je pola minuta bukvalno totalno bio van sebe, van ritma. Još samo 2 minuta je ostalo. Treća, poslednja runda upravo počinje. Sada napada Ognjen Dimić. Kreće na sve ili ništa. Čini mi se da je dobro pogodio levi krošeom, iako ne vidimo iz ovog ugla. Odlično sada ponovo Dimić napada. Odlično sada pogađa Ognjen Dimić. Agresivno ulazi mladi somborski borac u treću rundu. Ponovo Dimić odličan. I dobar sad aperkat od Janičića. Sada ponovo prednjom. Napada Dimić zadnjom, međutim zaista su se zakuvale stvari u trećoj rundi. Za malo da pojeli single leg, čini mi se Janičić kako je krenuo, međutim setio se da nema toga. Sad ovde Kroševi pogađa desni. Dimića, odličan nalet. Sada agresivno kreće na sve ili ništa Ognjen Dimić u trećoj rundi. Sada napada Janičić, međutim uzvraća odmah Dimić. Dobar napad sada još jednom Dimića. Klinč. Znači, aperkat vidimo sada malo MMA-a, ponese momke. Napada odlično Dimić, odlično dobro radi Dimić u trećoj rundi. Dobro radi Dimić u trećoj rundi. Sada dobro sa ova dva aperkata Janičić. Neki kratki aperkati Miloša Janičića. Vidjet ćemo kako će sudija gledati ovu treću rundu.
Gotova borba, gotova i treća runda. Zaista smo gledali odličnu borbu, odlična treća runda, nešto agresivniji Dimić, čini se da imala nekoliko dobrih akcija, druga runda, odlična kontra Janičića koja verujem da sudije mogu da budu u njegovu korist, opet prva runda izjednačena negde kako smo je gledali, tako da zaista ne znam kako će sudije gledati ovu borbu. Vidimo ovde, krenuo je na sve i ništa u nekoliko navrata Dimić i mislim da je zaista odlično odradio treću rundu. Janičić je čekao tu kontru i zaista izuzetno opušten i to je nešto što je karakteristika za Miloša Janičića. Čekamo sudijsko proglašenje pobednika. Takođe, kada je reč o bare knuckle boxing pravilima, ukoliko meč sudije vide kao nerešen, kao da je izjednačen, može da dođe do četvrte runde. Da vidimo šta će reći, da li idemo u ekstra rundu. After 3 rounds, this fight has been declared a draw, so there will be a fourth and deciding round. Dodatna četvrta runda. Idemo dodatno u četvrtu rundu. Verujem da su sudije to gledala kao i mi, da je izjednačena prva runda, druga runda za Janičića, treća za Dimića, tako da idemo u ekstra rundu. Ekstra rundu. Janičić radi prednjom rukom, sada pogađa odlično Dimić iz kontre, još jednom sada i Janičić pogađa i Dimić. Razmene, da, i prednji krošava, još jednom. Idu na sve ništa napada, Dimić agresivan, Janičić pokušava iz kontre. Zaista fenomenalan meč. I odlično je i ova runda. Idemo još jednom, dakle, te razmene, ide napred Dimić, Janičić kontrira. Dimić napada ponovo tim krošeom i pogađa nekoliko puta. Ide sad je na aperkat. Dimić i dalje ide napred, Janičić čeka kontru. Pogađa sada Janičić. I odličan i prednji direkt, lepo seče, pametno zatvara kombinacije, mora se zatvati kombinacije prednjim direktom. Sada nekoliko puta odlično pogodio Janičić. Da, pogledajte noge samo Dimića. Kuša kontru od Dimić, međutim ponovo izbegava Janičić. Sada dobro napada. Pogodio čini mi se i Dimić, Janičić čeka tu kontru. Zaista odlična borba. Ne, ozbiljno ga uzdrmo, vidi se Janičić, pogledajte samo Dimićeve noge generalno koliko je uzdrman. Da, pogodio onih nekoliko navrata Janičić, sada još jednom. Dimić i dalje ide napred, Janičić pogađa iz kontre, međutim sada pogađa i Dimić. Kako srce pokazuje i Ognjen Dimić. Pogađa sada Janičić. Zaista svaka čast, odlična borba. Zaista svaka čast za ova dva mlada momka. Odlična borba. Publika pozdravlja naše borce. Evo gledamo inserte iz ove dodatne runde. Agresivni napad Dimić je sad onaj odličan prednji direkt Janičića. I desno je odlično pogodio nekoliko navrata Janičić. Zaista smo gledali fenomenalan bare knuckle boxing. Before we go to decision, give it up for both these warriors, ladies and gentlemen. Aplauz za obojicu, zaista su ostavili srce u borilištu. After 4 rounds of action, the judges have come to a decision, and we have a winner via split decision in the blue corner. Miloš Janičić podeljenom sudijskom odlukom. Vjerujem da onih nekoliko kontra udaraca da je odlučilo i prevagnulo na stranu Miloša Janičića.